Yohani fuin rakwawatwata kami kapituna. Makarawanam nilivu-livun ni Yesu pichi lilian na do charidi. Sujinara na kayino kangin na do yotay. Tanak-nak munda no tao do yotay si Yeswa rakatan. Makikaira na ui pamarimaring daso kanin no tao do yotay do. Kapakanakam daso ini napudda. Nimi ivari do sarwap nuka kuapam maniring siawari na ni Yesu jam. Tumunangarui do jak kangi mo do yotay. Tapakacit tanda no macilu-cilu jimu dang so vari mo. No kakrebenu kapakateneng dadu katau-tau no tawam jinay wawu vari. No si manu yung kapi vari musmapi rukabavariam patwawun mudu karwarwan nu tahu. Tahu riu ipakateneng daji munu arwa tahu. Hui kakmadar sang dawarin nam ji dapangan ingi si Yesu. Manyiring jira si Yesuam bekena araru napayanu kapatu kusu wariku. Amin nyam apiajin nyo. Jida maciwuyai nyo nu tahu dukarawan. Paciwuyan dayakun. Tadi kuni tayo ucirengku jiradu raratenda. Angi kamna mamaring sukanin. Jabu kangi kuscai kuaya. Tak bekena araru napayanu yang iku. Mati kani Yesu uciring na ipan cijiram. Tuda vered padu caridi. Mangira na siawari na ni Yesuam. Mangi macpa mari-maring sukanin si Yesu. Amji mapa cita du tahu. Nuka pamaring da sukanin nu tahu du yutayam. Ni makapia siraku malasi Yesu. Tata sawu miyagarus du arwa tawa mariak ni Yesu. Amnya sumancinya apia. Amnya sumancinya yaman jita su tahu. Amji dad kecilukar warwan nu tawa patwa nu apia varina. Tai kanyari daw panipanyising danu tau do yutay. Jipa nga busui pamaring da sukanunam mangi siya sudurakwa panaralayana mga nanaus tau. Isabas-sabak danu panipanyising danu tau do yutay. Maniring siram asyo utawi yayati wara suci nga yajanimi watwata kasyo. Maniring siya swam bekena mungani jakenu ya kui panganana uta ya mungani wido ya nitumubi jaken numanu yungu tawa mangununung do apiagen niya mata dutuam katen ngannawu kaya kena kasya mata dutunu nanawu uma pagar suciring do katau-taunam manuyungu kumansanga maparwi amu tawa makranu karwarwi daso ni mapawan ngan siyam manu yung mansang jadas. Si Moiseran nam nituro na jinyo iwaw alam niya mataluto. Amya budinyo yamanu yung yamangurija. Ikukunyo naknak mansunyo kawakwak jak. Maniring sirawar watawam kakubutan niyan. Sino yamuwakwak jim? Maniring si Yesuam ipisaku panimi variso rakwa varido ipiwanam nutawam niyak ni amni pancinayin nyo ni Moise ami yung kadu kataw-taw nyo ambe kena ni mapuji Moise u kayong kadu kataw-taw tani mapudo ininapun nyo tayo nyo yung kadanu ananak nyo do ipiwanam nutaw nusimyen su tawa ami yung kadu anak na do ipiwalam no tawo do karap na suiwa walam ni Moisyam di kunyo uyan niya kano yakum mangiwakwak su tawo do ipiwalam no tawo iptad nyo na ukapancin nyo niya kana may rarata na tawo tato nyo na piya na do ununod nyo kapiya na ka rarat na novariku maniring utatasya katawo do Yerusalem. Bukana wiyawu yadanak-nak mo na wakwak nasyo. Asyo yabu tawa yamuyen niya.
hayami riyak do karwarwan no tao. Alada katenengan no panpanyisingan no nakamisayan. Amno mayu misayam jabu tawa makateneng do kapuan na. Am si Yesuran nam tamu tudam miminaya katenengan yanani kapuan. No kanunangam mangananaw si Yesu durakwa panaralayan. Manirengam lululusam kamu manuyo nga yang makateneng jaken suni pakateneng do yakuni kapuan. Beken ako tuminak man kukayi. Taya na tuwi yakin ni yamata duto. Sunadjala sinya mata duto. Ami yan nyujatin ni siya mata duto. Kukaten nga ni siya mata duto. Luya ko kani mapudya. So ikaiya na no yan itumuwi jaken. Karanam nak mundarak punam abutawa manapudya. Tabekena araruna panu irakep dasya. Amyan duar watawang so umanuyungja. Maning siram nusimayu misayam arwa rupaw pibarayin na wariya yung kadno kaya punadya matadutua kanutawiya mamiring danutawa matsyag mulu farisayu kariyak dani Yesuam mapangan sirar kanu panipanyising no mapatanatanang sunakam dasya mataduto so mamramrata mangiumrakap si Yesu maniring si Yesuam yalikira na ipachikaw kudinyo kapi sinawuli ko na mangido yan ito mubidya kendukarawan kalangan nyo yakinam jinyo akalayakin tawa ngayon kwam jinyo ngayi maniring siraw panipanyising danu tawuruyo taydo kaduan jiram duan jin na ngayon na kadita mo makakalan siya yamang isaw na yami ibagido sila nanaw sira so kasi natanwinawan na ipanci tam kakalasyam di tamwakala di tamwatukod kunuwa ngayon na iki kung pipi pangayan no chiring nang ni makdeng na pangapusan da mamaring sukanon no kanunangam may tatanak si Yesu manirangam lulusam numawutawam may jakunam yup tak mansudum ketdusuy siya chiring umano yung jakunam amyen so akmiyat budara numa jatuh sa ambuyug nununid na. Paka pandanu tao so tumiyono nga ikawinu pada. Uciring ni Yesuam pakaciringan na do umano yung ja. Do kapakapda so seri. No kanunangam di panimigag cinu seri. Do umano yung ja tao. Taji panimakaranesu arwarwinat animilwa mabi. Ami cakabat duti nga to si Yesu. Mamiring daw uciring ni Yesu nuwar watawam, maniring ukarwandam, yamano yung uya tamo na nalaga na panuyunuywan na so ciring niya mataduto. Amyen jirang so mancin niya misaya. Amaniring siya ukadwan jiram, tato na po inumisaya do charidi. Tamaniring do suiswam, macikunungan di tawi umisay. Amangi malikido minayili ni tawi amingan so podihang. Wala piya tida sununu daji matpaswasuvi. Naknak mendanu karwan darak pensiesum abutawa manapetja. Ni sinawuli siraw mamram rata tawodo. Panipanyising numapatan na tanang sunakum da siya matadutua. Kanu tawa matsyagum do farisayam maniring siram ikunyo ji matyalay ji swayay maniring siram mamram ratam di naman panimakamiring sukman sito so chirichiring maniring siram tawa matsyagum do farisayam natulitay pa inyo nunang manwa yamyan so panipanyising na kanu tawa matsyagum do farisaya yawo manudja pidid nan nasirano piwiyawiyan niya mataduto umano yung jataw
Tadajatan ni uiwawalam ni Moise. Amin jirang so mingaran so Nikodemo. Ya noram ni mangina ni pacicisi sunukaku apa. Maniring jiram bukan iwawalam tahu. Katumancan no tawa miraratana. Janima miring suciring. Janima cita miraratan. Maniring siram ya katawu cari di saun. Cita pala dosa iso. Jabu ya sakapanuinuiwan na suciingnya mata dutua ni mapudu cari dia. Mamami sirawar watawa amrateng na nadukabakayenda.